Abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo bafatanyije n'igisoda c'u Burundi bahanganye bikomeye n'abarwanyi ba AFC M23 muri teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aba Wazalendo n'abasoda b'u Burundi mu mijugujugu y'ibisasu bya rutura bagaragaje umuramvo udasanzwe ku mirongo y'urugamba. Ni mu mirwano yabereye mu bice bya Mulamba, Muzinzi, Bwahungu, Kaniyora, Mubone ndetse n'ahitwa Cihambe. Aho hose humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje. Ni imirwano yahereye ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo hashize ku tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu kwa 2025 iracubuka igeza mu rukerera rwo kuri tariki 29. Abarwanyi ba Wazalendo baratangaza ko barashe bikomeye abarwanyi ba M23 bari bigaruriye ikigo cya Kaniyora. Iki kigo cya Kaniyora kiri mu birometero 57 uvuye i Bukavu. Aba barwanyi ba Wazalendo n'igisoda c'u Burundi bakomeje kotsa igitutu abarwanyi ba AFC M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda mu bice bitandukanye bya teritwari ya Kabare, Walungu, Karehe n'ahandi. Bikavugwa ko igisirikare cy'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo bari mu myiteguro ikomeye cyane yo kubohora umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Mu gihe mu ntara Kivu y'Amajyepfo havugwa imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Walungu, aho igisirikare cy'u Burundi cyafatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo mu guhangana bikomeye n'abarwanyi ba AFC M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Naho haravugwa imirwano ikaze cyane hagati y'abarwanyi ba M23 na VDP Wazalendo bari mu mutwe witwa SMC, bakaba barwaniye ahitwa Birambizo. Abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo bayobowe na Dominique Ndaruhutse barigamba kwica abarwanyi benshi ba M23 mu mirwano bakomeje guhanganamo mu bice bya Tongo, Bambu, Kihondo, Kiyeye, Nyarubande, Murambo, Muhanga ndetse n'ahandi. Ibijyanye n'imirwano turabigarukaho. Ni mu gihe kandi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi haravugwa gusubiranamo ko abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo. Umutwe w'abarwanyi bakomoka mu bwoko bw'abafurero bazwi nka Biroze Bishambuke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubiranyemo bikomeye, benshi barahagwa. Benshi muri abarwanyi bahaguye harimo n'umukobwa ufitanye isano ya bugufi cyane na Colonel Ngoma Nzito, umuyobozi mukuru w'uyu mutwe muri teritwari ya Fizi. Colonel Ngoma Nzito uyoboye abarwanyi ba Wazalendo bo muri Biroze Bishambuke yatumijwe muri Uvira, yagiye gusabwa ibisobanuro bavuge impamvu yateye gusubiranamo ko abarwanyi ba Wazalendo biteguraga kugaba ibitero ku barwanyi batwirwaneho na M23 muri Rugezi muri yo teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Reka byose tubigarukeho uko byakabaye muri iki kiganiro cyacu, aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Turabasuhuje tukibahamo n'ikaze, turabibutsa gukora subscribe hepfo gato iyo video muri mu kureba, ubundi tujye tubahana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Imirwano ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi n'icya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba AFC M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Ni imirwano ikomeje hatitawe ku masezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agamije gushyira kadomo ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi ba AFC M23 bagaragaye ku gicamunsi cyo kwa 28 Kamena 2025 mu kigo cya Kaniyora mu birometero 57 uvuye i Bukavu, nyuma y'imirwano ikomeye n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi muri kariya gace gaherereye muri teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 nubwo bagaragaye muri icyo kigo cya Kaniyora mu birometero 50 uvuye i Bukavu bahabaye by'amasaha make, kuko bongeye kugabwaho ibitero bikomeye n'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bakahabakura shisha itabona. Nk'uko amakuru dukesha Actuality.cd abivuga, muri iyi teritwari ya Walungu habaye imirwano ikomeye cyane mu midugudu myinshi igize iyi teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu bagize societe civile muri teritwari ya Walungu yagize ati, imirwano ikomeye yabaye kuva mu gitondo cyo kuwa 28 kugeza ku gicamunsi, ariko yongeye kumvikana mu rukerera rwo kuri tariki 29. Iyi mirwano karabutaka yavuzwe mu midugudu ya Muramba, Muzinzi, Bwahungu, Kaniyora, Mubone ndetse n'ahitwa Cihambe.
Uyu munyamuryango wa societe civile muri teritwari ya Walungu yakomeje agira ati twumvise urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje mu rukerera saa 10:30 abarwanyi ba M23 bari bageze mu kigo cyitwa Kaniyora bahakuwe n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'abasirikare b'u Burundi. Undi muturage yagize ati abarwanyi ba M23 bigaruriye Kaniyora kugeza ubu iki kigo baragifite nubwo barashweho n'abarwanyi ba Wazalendo, ariko ntituramenya umubare w'abantu baguye muri iyi mirwano kubera ko iyi mirwano yakoreshejwemo intwaro ziremereye cyane. Iyi mirwano ikomeye yatumye abaturage bahunga ingo zabo berekeza mu bice bitandukanye bitarimo imirwano. Ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yongeye gushimangira ko Kaniyora yigaruwe n'abarwanyi ba M23 kuva mu masaha ya saa 6 z'igicamunsi cy'ejo hashize ku tariki ya 28. Ni mu gihe umuyobozi wa societe civile muri ibyo bice yatangaje ko mu gitero cyagabwe mu rukerera abarwanyi ba M23 bakuwe muri icyo kigo cya Kaniyora. Turakomeza gukurikirana amakuru ajyanye n'iyi mirwano tumenye neza ugenzura Kaniyora. Mu gihe mu ntara Kivu y'Amajyepfo havugwa imirwano ikomeye, ni nako bimeze mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru. Imirwano karabutaka yavuzwe mu mujyi witwa Birambizo muri groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano bivugwa ko yaguyemo abarwanyi batari bake barwanaga iyo mirwano. Abarwanyi ba Wazalendo bagize SMC bayobowe na General Dominique Ndaruhutse barigamba kurasa abarwanyi ba M23 bakagarika benshi kuva saa 12 za mu gitondo mu gace ka Birambizo. Iyo mirwano yagukiye mu tundi duce nka Tongo, Bambu, Kihondo, Kiyeye, Nyarubande, Burambo na Muhanga. Aba barwanyi ba Wazalendo bavuga ko muri iyo mirwano yabahuje n'abarwanyi ba M23 bahitanye abarwanyi ba M23 batari munsi ya 60, abakomeretse nabo bakaba atari bake namba. Ni nako n'abarwanyi ba M23 bigamba guhitana abarwanyi benshi ba Wazalendo muri iyo mirwano yabasakiranyije. Wazalendo n'abarwanyi ba M23 bakomeje gukozanyaho mu gihe amahanga akomeza gukumakuma ko iyo ntambara yakomeza kubuza epfo na ruguru abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ariko biragoye kumenya iherezo ry'iyi mirwano, dore ko uko bwije n'uko bukeye imirwano igenda irushaho guhindura isura. By'umwihariko imirwano iherutse kuba mu gace kitwa Kiyeye no mu yindi mijyi ya Nyanzare yatumye abantu benshi bapfa ndetse amazu menshi y'abaturage arasenwa. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burahamagarira abarwanyi ba M23 gushyira hasi intwaro bakarekura ibice byose bigaruriye kugira ngo intambara ishyirweho akadomo mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa biragoye ko M23 yahari ibice bitandukanye yigaruriye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bizatuma iherezo ry'intambara rikomeza kuba mu cyeragati. Ariko nanone ku rundi ruhande mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi haravugwa imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba Wazalendo ubwabo. Umutwe w'abarwanyi bakomoka mu bwoko bw'abapfurero bazwi nka Biroze Bishambuke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubiranyemo bikomeye, bica umukobwa ufitanye isano rya bugufi na Koloneli Ngomanzito, umuyobozi mukuru w'uyu mutwe muri teritwari ya Fizi. Amakuru ava muri Rugezi, agace gaherereye hafi ya Biroze Bishambuke, aragira ati bishe barashe umukobwa w'umupfurero ufitanye isano rya bugufi na Koloneli Ngomanzito, bica kandi na komanda wari uyoboye batayo ya Wazalendo Igasiro. Aya makuru akomeza avuga ko iri subiranamo ry'abarwanyi ba Wazalendo ryakomotse ku ngingo zimwe batumvikanyeho mbere yuko bagaba igitero ku barwanyi batwirwaneho na M23 muri Rugezi aho muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni amakuru kandi avuga ko nubwo uyu mukobwa yabigendeyemo akaraswa gapfa, ariko iri korogana ryari hagati ya komanda wa batayo waha Igasiro n'undi mukomanda witwa Nakuku Mamba. Aba bombi nabo bakaba baje kuraswa bagapfira muri iyo mirwano. Ibi byatumye Koloneli Ngomanzito ahamagarwa Uvira ahashyizwe ibiro bya guverineri by'agateganyo nyuma y'uko Bukavu ifashwe na M23 kugira ngo ajye gutanga ibisobanuro birambuye nk'uko byemejwe n'abaturage. Bagize bati barasenye bamaranye, twamenye ko Koloneli Ngomanzito yahamagajwe Uvira kugira ngo ajye gusobanura iki kibazo abarwanyi be bagize. Iri subiranamo ry'abarwanyi ba Biroze Bishambuke amakuru avuga ko ryakomereje no mu bindi bice bitandukanye, kuko barasaniye no mu gace kitwa Gitumba ugana Kabanju mu gace gaherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe.
umutangabuhamya waganiriye na Actuality.cd yagize ati kano kanya ku mugoroba wo kuri wa gatandatu tariki 28 bari kurasanira bikomeye muri Gitumba. Ibyabo byakomeye. Uku kurasana hagati y'abarwanyi ba Biroze Bishambuke mu Gitumba byatangiye mu gihe cya saa 12 n'igice zo ku mugoroba. Ku rundi ruhande bivugwa ko bari abarwanyi ba Biroze Bishambuke bari mu huriro wa Zalendo basubiranyemo igasiro mu gihe barimo gutegura ibitero bikomeye ku barwanyi batwirwaneho na M23 muri Rugezi. Ntabwo byoroshye habe namba. Nanone kandi ku rundi ruhande abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo batitaye ku masezerano yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagamijwe guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Bagabye ibitero bikomeye ku barwanyi ba AFC M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda muri teritwari ya Rucuru muri grupoma ya Bukombo. Ni imirwano abarwanyi ba Wazalendo bakoreshejemo intwaro za rutura mu kwibasira ibice bigenzurwa na M23 muri teritwari ya Rucuru muri grupoma ya Bukombo. Nk'uko amakuru dukesha Radio Okapi ishamikiye ku muryango w'abibumbye yabitangaje kuri wa gatandatu tariki 28 Kamena 2025 habaye imirwano karahabutaka mu mujyi witwa Birambizo muri grupoma ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yasakiranyije abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba M23 by'umwihariko abarwanyi ba VDP Wazalendo mu mutwe witwa CMC bayobowe na General Dominique Ndaruhutse barigamba gusekagura abarwanyi ba M23 mu rufaya rw'ibisasu bya rutura. Kubera imirwano ikomeye yasakiranyije abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba AFC M23, abaturage bakwimishwaro bahungira mu bice bitekanye. Ni mu gihe abandi bagumye mu nzu zabo birinda ko bahitanwa n'amasasu cyangwa se akabakomeretsa. Umwe mu bahagarariye societe civile muri grupoma ya Bukombo aho muri teritwari ya Rucuru yatangaje ko imirwano yatangiye ahagana saa 6 n'igice z'igicamunsi cyo kuri wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu kwa 2025. Ni imirwano yatangijwe n'abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro bya M23. Nyuma y'iki gitero imirwano yahise ikara cyane. Abarwanyi ba Wazalendo bagiye biyongera uko amasaha yagenda gahita. Iyi mirwano ikaba yatumye abarwanyi ba M23 bitarura ibirindiro byabo biri muri grupoma ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru aho mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yabaye mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinyeho amasezerano agamije guhoshya amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo dukomoje kuri amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu ku tariki 27 z'uku kwezi kwa gatandatu kwa 2025. Reka tugaruke ku magambo yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump watanze gasopo ikomeye cyane ku Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku igihugu kimwe muri ibi bibiri kizagerageza kwica amasezerano kizahura n'ingaruka zikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zizahita zigihagurukira byihuse. Donald Trump yabigarutseho ubwo yakiraga mu biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we Madame Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bari bamaze gushyira umukono kuri ariya masezerano. Donald Trump yavuze ko umunsi wo gusinya ariya masezerano wari umaze igihe kirekire utegerejwe kuko waje gushyira iherezo ku ntambara yari imaze imyaka 30 mu karere k'ibiyaga bigari ibintu bicika. Donald Trump ati intambara yari imaze imyaka myinshi, bavuga imyaka 30 mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi intambara igeze ku iherezo ryayo n'akarere kose gatangiye page nshya y'icyizere, ubumwe n'amahirwe n'amahoro. Hari hashize igihe dutegereje. Hari uwavuze ngo niyo ntambara ikomeye cyane yabayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Birababaje ariko tugiye kuyirangiza. Donald Trump ubwo yasubizaga ikibazo cy'umwe mu banyamakuru yateguje u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuzica ariya masezerano Amerika itazamwihanganira na gato. Donald Trump ati tuzashyira igitutu cyinshi cyane ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Uwo ari we wese uzagerageza kurenga kuri aya masezerano azasiga Amerika ihagaze mu nzira ye. Ntabwo dushaka intambara kandi buri wese agomba kubyumva.
tugomba gukumira ko umwuka uba mubi. Ibi byatangajwe na Donald Trump. Abasesenguzi mu bya politiki bakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na politiki y'akarere muri rusange batangaje ko aya magambo ya Donald Trump yateguje ko amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kurangiza leta imwe muri ibi bihugu byayasinye. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko kuba impande zombi zasinye amasezerano y'amahoro byaturutse ku muhate wa Amerika yasabye gukomeza kuziherekeza ngo ibyo ziyemeje bishobore gushyirwa mu bikorwa. Yavuze kandi ko nyuma yo gushyira umukono kuri ayo masezerano hagomba gukurikiraho ishyirwa mu bikorwa ry'ibyashyizweho umukono. Asaba Amerika guherekeza Kigali na Kinshasa muri urwo rugendo. Nanone kandi ku rundi ruhande, nubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinyiwe ayo masezerano agamije kurangiza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kongo Kinshasa, bamwe ntabwo bumva impamvu ayo masezerano yasinwe ntihashyirwemo ingingo zimwe na zimwe, harimo indishyi z'abahohotewe muri iyo ntambara, imiryango y'ababuriye ababo muri iyo ntambara, gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi byinshi cyane byaranze iyo ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Uwitwa Jonas Chiyombera avuga ko amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington yuzuye gucecekesha abahohotewe mu ntambara, ubutabera ndetse na societe civile. Umuyobozi wa societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati, amasezerano yashyizweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirengagije rwose abanyekongo bahohotewe n'ibyaha by'intambara, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwimurwa ku gahato no gusahura ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta murongo n'umwe uvuga ku butabera gakondo, nta na hamwe havugwa indishyi z'akababaro. Amagambo y'ukuri yose ni zeru. Nta guha agaciro abarokotse amarorerwa yakorewe mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri Jonas Chiyombera, gushyira umukono ku masezerano y'amahoro utabariyemo abahohotewe nta n'indishyi z'akababaro, aho nta na kimwe ubukoze. Yagize ati, amahoro ntashobora gusinwa hagati y'amakaramu abiri n'intebe ebyiri za diplomasi yubatswe n'ukuri, ubutabera, uruhare ndetse ikiruta byose ni ukumenyekanisha abahohotewe. Amasezerano ayo ari yo yose ahakana ko ari intangiriro y'ibinyoma, ni igitekerezo kibi cyane, ndetse no gutuka urwibutso rwa miliyoni z'abanyekongo babujijwe epfo na ruguru n'intambara. Uyu perezida wa societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jonas Chiyombera yavuze kandi ko societe civile ikomeje gushidikanya no kugira amakenga kuri amasezerano yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko amasezerano menshi yashyizweho umukono mbere y'uko ayo masezerano asinwa nta musaruro mwiza yagaragaje. Yagize ati, dufite ubwoba ko abafashe intwaro bashobora kwinjira mu gisirikare cy'igihugu no mu nzego za leta. Dufite ubwoba ko kudahana bizakomeza kandi abicanyi bazaba abayobozi b'abahohotewe. Igitekerezo cya mbere kigomba kuba icy'ubutabera, niho tuzashobora kubona uburyo ibintu bishobora guhinduka mu cyerekezo nyacyo. Bwana Jonas Chiyombera arasaba ko habaho ubutabera n'indishyi ku bahohotewe mu ntambara, kumenya imibabaro yabo n'ibindi. Yasabye uruhare rwa societe civile guharanira gukorera mu mucyo binyuze mu kuburanisha mu ruhame no gutanga ubutabera mpuzamahanga mu gihe habaye kunanirwa mu minsi yashize. Aya masezerano akemangwa n'abanyekongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ayo masezerano adakinishwa. Ese azatanga umusaruro yitezweho? Nibyo guhanga amaso. Nanone kandi ku rundi ruhande, abajenerali bose b'igisirikare cya Kongo FARDC ibitekerezo byabo byose babishyize ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo uburasirazuba bwa Kongo bwabohorwa, abarwanyi ba AFC M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda bagakurwa mu birindiro byabo byose. Ni mu gihe ubuyobozi bukuru mu bya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imari bari kuyishora mu kugura intwaro zikomeye zo kwifashishwa muri urwo rugamba. Ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bukomeje gushaka uburyo bwose barwana intambara zigezweho zifashishwa mu za drone n'ibindi bitwaro biremereye cyane biraswa mu ntera ndende cyane, bakavundereza ibisasu ku birindiro bya M23 hagabanwa guhusha uko ariko kose. Impungenge zose ku barwanyi ba M23 bari mu bice bya Kavumu, Bukavu, Goma n'ahandi
kubera ko bugarijwe cyane n'abarwanyi benshi ba Wazalendo babazitije intwaro zikomeye cyo kimwe n'igisirikare cya Congo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko igitangazamakuru cyandikirwa i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa bita Africa Intelligence kiremeza ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burajwe ishinga no kurwana intambara mu buryo bukomeye, dore ko ngo batiteguye guhara icyubahiro cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere y'umutwe witwaje intwaro bashinja gufashwa n'u Rwanda M23. Amakuru aturuka muri icyo gitangazamakuru Africa Intelligence nacyo cyakuye Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimeza ko drone enye za Wingilong zaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa zamaze gusesekara i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo drone ngo ziteguriwe urugamba rukomeye rwo kuritsa ibirindiro bya M23. Izi drone zamaze kugezwa i Kinshasa ziri muri drone 10 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguriye mu gihugu cy'Ubushinwa. Drone za Wingilong ni drone z'intambara zikorera ibisasu bipima amatoni n'amatoni. Umuvuduko wazo n'uburyo zirwana intambara ni mu buryo bugezweho cyane. Izi drone enye za Wingilong zamaze guhabwa ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ziri muri drone 10 zigomba guhabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikiyongeraho izindi drone 3 za CH-4B nazo zifashishwa mu gukora ubutasi. Usibye izi drone za Wingilong zamaze kugezwa mu maboko y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari izindi ntwaro zikomeye ndetse n'amasasu amatoni n'amatoni yamaze gushyikirizwa igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ari uburenganzira bwa buri gihugu ko kugura intwaro zo kwifashishwa mu kurengera umutekano, iki kinyamakuru Africa Intelligence kiri gusanisha ibiri gukorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amagambo yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo waciye amarenga ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo bitazorohera Donald Trump kuyihagarika nk'uko bitekereza. Tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye, reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.